Tapi kung tayo لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi ya may kita niyo amuin waktu na to amuin jaga-jagahan kita niyo tiap-tiap puas maghrib insyaallah subhanahu wa ta'ala na aulong ta pag mga pagpatumtog biya tumtumi antara na to insyaallah ta'ala. Ang waktu ini yariin bukan na talasan amoy di mail ka to patumtum na waktu ini ay siya nilang ta yadto ha bunggaw yadto sa sumagawa yabutan in waktu long tabiyayaon biya mga vacation long sa Anggalis ay siya ka to biyayaon hari na po magpalukay tukbal ko in pagkarasahan pero narbayin datang Sheikh Abdul Habir Darkis wal yatafaddal siyadatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna itukba sin kita ni Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taod-taod pagsarang sukul kanya masi kita no yahanug haraan niya kabuhi yari masi in kita niyo biubuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala salta na yari maniutiyo na pakaisin kita niyo ring ha mga kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mintumunay sin katan uno-uno hikadadawhat sin kita niyo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kita niyo halawm ulong rida sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtuman na mo muna ingin hawabaran sin kami in tungod papagmabuwa fa Allah subhanahu wa ta'ala dana in kamo yari timatainghog amura ini in paruntuman sin kita niyo lulutuanan sa lagu-lagu in pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala amin labay huminang sin mga piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lumayo sin mga katantan piyanglangan sin mahasutsi mahatingi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli mapuas na yung hayat to na patumtum ka to taniyo yari nakita niyo ha bulan pagtawagon bulan Rajab sakalain kaibanan nalupa sila in bulan ini na amuna in bulan Rajab nakatin na pila bulan dakuman magsusud na magdurunggo-dunggo na kato taniyo in bulan Ramadan ina Rajab pagwasin Rajab amuna in Sha'ban wasin Sha'ban amuna in Ramadan inya pulang maglabi mga 2 bulan dakuman biyahan in magdurunggo-dunggo na kato taniyo in bulan Ramadan pangayon na to pa Allah ta'ala bangman kita niyo paabuton pasampayon sin Allah subhanahu wa ta'ala min sa bulan sa mulya-mulya amuna in bulan Ramadan bangman kita niyo katan paabuton pahabaon pa sin Allah ta'ala in pangumulan sin kita niyo lagi mapakay na to pahuminang simpyang daakan intuhan na to Rabbul Alamin. Jari in bulan Rajab mga katotay manghuran ko agam Islam
insya ini amoin hikapito bulan sindeng ha mga biulanan amoin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala melong taha bulan hijri. Kaya wa siya in Rajab dahing ha kalima at tarjib ay imakna niya at ta'zim mamuna yung panglaggo Karena yung mga jahiliya, times yung mga jahiliya na kauna. Yung kaunan nila, bang dumatong yung bulan Rajab na di sila maaon in longta in pagbiuno-biuno isin sila. Di nila haruson in mag-asagduho. Bang dumatong in bulan Rajab, karena lialago nila. Karena in bulan Rajab, hambuk sa ding ha mga ashurul hurum. Ding ha mga miyulya. Sin Allah subhanahu wa ta'ala mi bulan nakalamu siya upat amo in nakalando dun haun in pangharami sin Allah subhanahu wa ta'ala in mag-asagdugo alawman niya. Tiniyamalago indusa. Na asal ini kaya ingatan si mga sila yato hangkan puon nila atasan nila ini ihundong in pag-atubang sin sila. In pagbiuno-biuno isin sila bang dumatong in bulan Rajab in mga times in jahiliyah na wayroon sa atin na ceasefire in bang dumatong in bulan Rajab. Biyato in kahalan sin sila mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In tanda niya sambil in mga pakukus nila may mga mahityaon na bang bulan in Rajab atasan nila yato mga iyon impuhan niya. Iyon na mo in longta in mahahityaon. Karena panglagbuin nila habulan simbolan Rajab. Iyon nila tukatan. Sa pagpuas simbolan Rajab, na magbalik na sila, may pagkakahinang nila, wayroon duway din sin mag-asagdugo, sabab sinamuin pagkabila-kabila, sin pagka-tribalism sin sila, na amo yato maaon kanila in pagbiuno-biuno in pagkuntara-kuntarahin. Na in bulan Rajab, dahing ha mga ashurul hurum al-arba'a. Amin upat bulan nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala labi in jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in 2 bulan ini nagsunod-sunod siya in hambuk bulan amoy in Rajab nakapaot siya sinamuin in Dhul Qa'dah nakapaot siya sinamuin Dhul Hijjah iban sinamuin sin Sha'ban in sunod-sunod 2 bulan ini amoy in Dhul Qa'dah amo na inikarwan niya muna Dhul Hijjah in hikatu niya muna Muharram ini kaupat niya amo na in bulan Rajab. Amo na in bulan Rajab yasin bulan biyaya o mga kialungan sin Allah Ta'ala. Afwan man sin Allah subhanahu wa ta'ala inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Yatto in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Taubah ayat 3 tag-unum. Ulang maglabi in hati niya sa bunal tuod in mga in bilangan sin mga bulan. Hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang niya hang putag 2 bulan. Amo in kialukis na lawhil mahfuz hang putag 2 bulan. Yawma khalaqas samawati wal arda. Haadlaw kapapanjari sin mga kalangit-langitan iman sin gumi. Minha 4 hurum. Daing ha mga biulanan niya nang putag 2 bulan. Aun siya 4 bulan dun haun inimulya. Tinakabidda dihilan kamumulyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyatun Dhul Qa'dati wa Dhul Hijjati wal Muharram wa Rajab
syahru mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu in hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natin zaman ini na yaon maglikid na sa jaron hakahantang haadlaw piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalangit-langitan iman singgumi in hang kataulong ni hang putag doa o ini bulan imbilangan sin hang katahon. Ini ni amin hijri mga kiulungan sin Allah ta'ala bukun sa miladi biasin nami kabiaksan sin kita niyo. Minha arba'atun hurum aw ding hang putag doa yan nakalando dun haon in panghamin piyang haram sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbuno in pag-anyaya hindi upat ini bukod ni makna niya doon sa diya upat yaon in nami in pag-asag dugo amulong ta mga yaros na hakaywanway asal dayong hakatan bulan asal hiyaram sin Tuhan na Rabbul Alamin sin masin kita niyo in mag-asag dugo sa sumagawa in halaw man sin upat bulan ini nakalando in panglangis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalipat indusa sin manusia bang sila nakahinang anya yarakula di ha mga biulanan ini na indusan nila na di mabiya sindusan nila haduwayng bulan. Malago in pardusahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salasatul mutawaliyat nagsunod-sunod lang na into amuin arba'atul hurum biya na sin Dzulqa'dah bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah bisin bulan haji wal muharrami wan sin bulan muharram ini dapun ini katu wa Rajab syahru mudar bulan lo na sin mudar hambu qauman mga jahiliya nasabut amin mudar ini habing mga kabila dun haon naguhula sila ini in labi lando long tabi mga in ma-apply nila bang mabuting bulan Rajab. Ang mga kaibanan na iminsis dabihan, lumawak da sintik duanan, ilong ta, himinang da sila, atawakan huminang da sila sinamimbi mga katitipuhan biyahan. Bilangon nila. Na ini in bulan Rajab, nakapaut siya sin bulan Jumada. Amin Jumadi leon, iban sin Sya'ban. Nakapaut siya. Ubus na kita sin 5 bayon sin Jumadil Akhir. Yari na kita habulan sin Rajab mga katotoy manghuran ko haagam Islam. Na dihay ni yan na sin sambat nakalando in laggo sin long tapardusahan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyaram dun haun in pag-anya sin ginhawabaran labi na in pag-asag dugo. Minang imano sa sinhinang pardusahan maksiat na lipat ingkangian niya. Indusan niya. Uno-uno na hinang dusa. Amin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian na may imang liw lakad kaw ha mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyantangan na kita syara sa dugturun tarabihan. Naibot. Fala tadlimu fihin anfusakum. Yan in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tud ibot. Ayaw tud niyo anya yaha dun haon ha mga biulanan yan dinalamin namin upat bulan in ginhawabaran singka mo in pag-asag dugo iban na singke ba na unuunuhin ang kaanyayahan amin di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala manan yatin ayaw niyo anyayaha in ginhawabaran niyo ha mga biulanan ini amin asyurul hurum amin upat bulan yaon labi na sabab hindi hay ni malabi in laggo sin dusa si mahinang si manusia. Ang kanayaw kan gaanon inhinang kangian hinang pardusahan na misan pa na indusa asal ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan biulanan hakatan waktu hakatan masa sa kabalikan namo ba labi na bang dumatong inupat bulan ya sinasabot ta na labi impanglangi sin Allah subhanahu wa ta'ala labi impanglangi dihain hangkalong hikatada rahimahullahu subhanahu wa ta'ala inna dhulma fil ashuril hurum a'zamu khati'atan wa wizra sa munatulong na in hinang kaanyayahan hinang panglaog di ha mga biulan amoy inupat bulan ashurul hurum a'zamu khati'atan wa wizra labi in laggo niya kasaan kaiban dusa
kangian min adh-dhulmi fi ma siwaha daing ha maaduga ing laun tehinang kanyan haduga ing bulat at inilanduin dusa mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Wa in kana dhulmu ala kulli halin aziman, misan pa ay kaunan simpag anya asal ini hakatan kahalan na malago dusa inhinang panganyaya. Sa bahabo mga 4 bulan ini nalabi lipat tun ing kangian sin manusia bang siya huminang simpardusahan hangkan na ini puon singkitan yung muna yung ginhawabaran singkitan yung mangdahi ka to tanyo pahikaan niya yan at pagginhawabaran singkitan yung mabot na pa pagkahising kita yung manusia puon singkitan yung supaya kita no di malugi walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Sumakin Allah subhanahu wa ta'ala na siya magbaya-baya unuunuin ka ba namin laguun in mga parkala pakaradyaan hakabayaan niya na hangkan in mga diha ini in wajib ka tutani bilang Muslim na laguun na to isab in mga ashurul hurum amuin nasabot yadto sa labay daying habil tizam hududillah ami mag-iltizam kaw muin gawut kaw huminang sin mga yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala binay mga kasara-sara sin Allah ta'ala ayaw mudugtula hinanga wa iqamati faraidihi ibang pagtunay pagtindog sin mga piyarudo sin Allah ta'ala kaym bilang hambuk kaw Muslim na patinduga in mga kapardo-pardo ang piyardo kaym sin Allah ta'ala mo yan ding mga hikap amin ikapanglago na to sin mga biulanan amin ashurul hurum wa aday wajibatihi ibang pagtunay sin mga kawajib-wajiban niya. Nununam dahing hamang kawajiban sin kita na patut tatuhinangun ayaw ta pahil-pahilun. Ayaw ta haman-hamanun. Wal hirsi ala ta'atihi wa ibadatihi ala alwajhi alladhi yurdihi anhu. Iban payuhan na to marayaw tuod impagta at sin kita ni patuhan na to Rabbul Alamin. O iban sin pag-ibadat kaniya. Doon hatibayuan hamuin kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, biada kita siniyan, aun tuy hinang ibadat, aun hinang pagtaat, wala imamu. Bukun ha kakaridaan sin mahasut si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Kapangatod sin manu sa un waktu, in hinang pagtaat patuhan, hinang ibadat, hapangatod ni hinang marayaw, sumagawa, hapamandang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang yaw lang hasara sabab wala na imamu habayta sin Allah wala na miyagad habitikan sin Quran iman sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab impag ibadat sin kita niyo tawkoy fiya mga kiulungan sin Allah ta ubos na aw nasasalakan di naman jarya mo indug tulon sin kita larakon na to biutangan na kita niyo min salakan niya o naagaron at aagaron dakuman sabang kau himinang pasimbukon na hasalakan na amoyat to in makahinang kita simbukon na hakaamuhan wal hawar min dhulmi nafsihi salta di ha mga biulanan ini dahing ha mga panglaggo sing kita niyo amo na in humalli kita niyo dahing ha makaan niya sin ginhobaran niya labay daying huminang bintihaki maharimillah maka labay daying humakahinang ko si mga hiyaram sin Allah ta'ala maka wartikabi masakhatihi makahinang ko si mga kabubong siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'addi hududihi subhanahu wa ta'ala mim sambil maka pangliulakad na kau hasara sin Allah ta'ala amim biutangan na kita biantangan na kita syara ayaw na kau mangliulakad supaya kau di maka mahulog pakalusungan wa fi hadhihi al-ashhur khassan fi ghayriha min sa'ir shuhur ini ni labi tartanto doon labi natud ha mga 4 bulan yaon in subay tatud lagoon labay ding ha mga nasabot na yato iban na hadugaing niya ayat to mga kiulungan sin Allah ta'ala na bulan Rajab na bang hakaybanan law nila bang bulan Rajab ini na hulan hipag mumunyi-munyi na isab sing kaybanan. Amulaw na bulan Rajab, di na isab law na in, amuin law na kapag Isra, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan mag-celebrate na isab sila, bang dumatong yung bulan Rajab, maaon na isab yung pag Isra wal Mi'raj.
Na ini mga katote manghuran, hinang kalaungan, hinang kabatilan, karena wayroon usulan ding haakam Islam. Wayroon puunan halam sing Quran, mahamulyah, buna nasabot yung pag-isra si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa wala ko iyan na main bang maabot timbya ini, na pudjihan niyo, lagwaan niyo. Ha? Na indaginis na inkakahinang si Mano siya, mga kiulungan, hangkan humali kita niyo, ayaran sing kita niyo, pag-aarama sing kita niyo. Wayroon kiyabayta, laungta, tungod, kalabyahan, tartanto, habulan Rajab ini. Amin tartanto dunaon hadis na meta, wayroon. Nasabot yan, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala, lam yarid fi fadli syahri Rajab. Yari na meta, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wayroon long na nabangkil, wayroon tulong niya kiyabayta, tungod pakalabyahan simbulan Rajab. At inamin tartanto bulan Rajab ang kumakahinang biya ini. Ayat to, wala fi siyamihi, wayroon dami intartanto long na bang kumagpuasa bulan Rajab biya ini. Wala siyamu shay minhum ayat, at ununo nami intartanto, tartanto mo, soy sa jaroon bulan Rajab, magpuasa ka. Wayroon na may tabiyat to hadis, mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, bukong kami na may ta ini. Ta, Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wala fi qiyamil layla maksusatin fi. Wayroon na isablaw na may intartanto, magqiyamul layl ko, magtahajud ko roon, law na karna dumini na simud ng bulan Rajab. Wayroon na kiyaway tabiyato, atawakan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, may hadisun sahihun yasdul hujja. Amin, hangkan mahal kita niyo, aniban sing kita niyo mga kiulungan sin Allah ta'ala. Wayroon na isab, amin intartanto lang niya, may mag-ibadat kita dun haon, law na bulan Rajab na pag-ibadat tatod. Sa hado ngayong bulan, di mag-ibadat, di magsambahayang, di magtahajud, di magpuasa. Sabang mabuting bulan Rajab na dun haon. Magtitain niya din dun haon ni hinang. Inasabab ini'tikad na law niya o malangko karayawan. Biasin pagpuasa. Kayo man, mga kaibanan niyo yadlawan, in kalaggo ami ini'tikad ni pangahakad niya o long ni makawat takalabihan. Sa pag sing kaymanan ini bulan, di isa magpuasa, di magsunnat sa bang dumatong bulan Rajab yato siya. Ataw hinang ununo na ding hama hinang ibadat. Na inyat to wayroon biyayat to kiyabayta bang aon long tanasabot long na biya ini kalabihan na hadis inyat to katan na in hadis yan sumasaan na daif, sumasaan na inyan hinang ay namin hadis munkar, hadis mawdu. Wayroon tartanto kiyabayta min hadis sahitod manunjuki pakalabihan dun haon. Na hangkan lang ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها. Yariin dahil nga mga patawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in kumawakaw musim habu kung musim sin namin haturan sinsara amo intartanto hinang haturan sinsara biasin kay manalong na duman simbulan Rabiul Awwal amo hitindog nila basa dun haon induman amo kapagbatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam atawakan kay mananduman sinduman simbulan Rajab na ininilaw na dahing hamahinang bago haarama siya di paarama hawayrun usulan hinang kabidahan amin wala siya jihiyaro sim mga salaf sim mga kasahabatan wala nila na hinang imanga yato damikyan di ha ini di manjari amin di maharos tungalun mo in pagpuasa bulan Rajab. Biya na sinasabota magpuasa siya law na bulan Rajab mamuasa ko di ha ini ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon yato ini na kiyabayta tuod tartanto amin hadis sahih mga biyayat to at tinibang aon hika paglanggata na inyato mga katote mahon mari kita pa mga sila amuin ulama mapantuktod hadis sahih ang mga sila ulama kapangandulan karnain mata bukun ula-ula mga kiulungan sin Allah ta'ala amanat ini. Karena bang kita makakawa sin parkala pag-arama hawukun na haaturan
na amo nato in mahinang parsababan ka to tanyo in makatulogi na kita niyo pabukon na amo amin hikajulja na naka to tanyo hikabinsa na naka to tanyo hapag agama linaman di hadunya labi na haadlaw mahuli. So yato mga kiyawnungan sinallahu subhanahu wa ta'ala tayong mga hihinangon diha ini ang pagtawangon nila salatul raghaib. Ini mga kaibanan hul Arab amin masubay sab huminang sinhinang kabatin hinang kabidahan na ang pagtagon nila salatul raghaib. Min salatul raghaib ini doon haon maon haduman panagnaan sin Jumaat dayeng hamin sumud na imbulan Rajab. Tinapanagnan duman simbulan panagnan duman sin Jumaat halom sin bulan Rajab. Aon buon tartanto nila sambahayang hang putag 2 rakaat hini sambahayang sin sila. Hautan sin Maghrib iban sin Isha. Hitindog nila yaon long sa unahan nila na sin pagpuasa amin haadlaw Hamis. Habiatin hinang sin sila. Amuna hinang kabidahan hinang bukon haaturan amuin piyagbihin sin jungjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aon pa rin nga hinang sangi sa lumi hinang mungkar amuin piyagpahali ka tutano si mga ulama o sunnah si mga ulama matan amuin nasabot doon haon dahil mga hadis maudu inamuin pagbogbukan sin kaibanan amin wala to kiyabitah Nabi sallallahu alaihi wasallam amilon na nakasambahayang siya sin parkala yawn o iban wayro na siya na kiyatunay si mga kaibanan kahamuk ding makasahabatan ding mga tabi indamik yan wayray sab iban si mga kaimaman sin kamusliman sa hihinang si mga kaibanan amuin maso mag-invento maso amuin mag-indaginis biyahan ding mga amuin mataod pa kakahinang dihay ni mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini namin di manjari na munain laong tatartantuhon nila isab laong na magsadak ka ako karena di matong nalong niya amin sadak ka para ha mga tom yamatay sadak ka ha mga tom yamatay di hini bang dumatong imbulan Rajab na kay manan isab amin wala jari sa ininibo kundi sabdi kato in kato amin pagbibisita ano tayo yung bulan pagbibisita kato aon pagtawlo na bulan tayti na hakaymanan ha mga ula Arabiyat to na in kanila di ha bulan Rajab in pag bulan tayti isab na ini ni wayroon in pagbisita ha mga kubo wayroon bulan tayti pagtawahon wayroon amin nakabutang bulan ha bulan Rajab way haunu adlaw haunu bulan kabayaan mo mamisita ka pamisita ka wayroon na to piyang langan ka to simpyang langan amin tartantuhon mo na haon di ko makabisita mambukon ha bulan Rajab di ko makamiilaw namin law na bulan ini bulan tayti inya to wayron haaturan amuin piagbin ka to sin agama Islam mibinin si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang payang kaywanan namin tartan to dua aun yan hinang nila asal bawa bulan Rajab amin dua tartan to dunhaun in kaywanan paghinangon nila i'tiqadu fadli ziyaratil masjidin nabawi fi Rajab wa tasmiyatu hadhihi ziyarah az-ziyaratur rajabiyah na aon ding ha mga i'tikad kalabihan sin kebanan nulo na pagbisita law ni ha masjidon sin Nabi ha Madina ha bulan Rajab bang bulan Rajab na matawd nakakitaan mo matto na sabab aon i'tikad nila rin ito na malagulong ning kalabihan makawa mo bang ko nakabisita ha bulan bulan Rajab matto pa Masjidun Nabawi na inyat to mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala wayroon long tahasunnah amin pagtawagon nila sa mga na ziyaratul Rajab pagbisita bulan Rajab wayroon uno-unuing kabayaan mo sibu dah bulan Rajab sibu dah uno na bulan nabisita ka amin kakaanan sinamin simbaran mo ayaw mo tartanto ha doon sadya damikyan in keba na long nila na pagbuwa lang na sin zakat diha ini pagbuwa sin pangaltaan nila ang bulan Rajab na inyat wayroon daysab indamikyan ang kebanan namin pagtaon hinang si mga jahiliyah amoy inal-atira na mag-atasan magpasumbay sila namin ni time si mga jahiliyah yato bang sumud ng bulan Rajab na atasan sila magpasumbay magpasumbay sin susumbay umbiyahan
bang dumatong ni bulan Rajab tikad nila dun haon mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawayroon na to haagama sin kita niyo. Hinang nila yan to sa kahaba long tabiat to taon dumatong ni Rajab na magpasumbay sila rin ubya sin namin pagsumbay si mga kamusliman ha udhiyat na kanila biyayat to. Nawayroon ka to yung mga biyayat to mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tilbang ko mabaya magsumbay na ini kuno kabayaan mo pusi pagsadak ka mo biyahan ayaw mo hinangon tartanto laon tadiha habulan sin bulan Rajab. Daing ha mga ini in Rajab mga kiulungan sin Allah ta'ala biya sa pantunin ini muqaddimah muqaddimah siya amo in laon tasin habulan Ramadan. Pagsasadya sin kita niyo inin subay pagsadya na to atungod mangdurungo-dungo ka to tanuin bulan Ramadan hangkalong hi Abu Bakar al-Balkhi rahimallahu ta'ala syahrul Rajab syahrul zar wa syahru Sya'ban syahru saqi zar wa syahru Ramadan syahru hisadi zar. Bulan long na long hi ambuk alim hi Abu Bakar al-Balkhi rahimallahu ta'ala bulan long ni Rajab ini long na biya ang bulan long niya hipag umah hipag tatanum ada bulan sin Sya'ban amoy sabi hipag bubusog hipag bubusog mo simpanyanom mo yaon na bulan Ramadan amoy sabi hipag kaharbis na mo tiyanom mo yaon yat to mga kiulungan hatin niya pagsasadya asal sing kita niyo biya long niya kay banan nasabot matalo syahr Rajab kareh inhantang long na simbulan Rajab ya long na sinamin hangin yaon wa masalu Sya'ban mislul ghaim in upamahan isab sin Sya'ban simbulan Sya'ban biya sinamin gabon yaon wa masalu Ramadan mislul matar in upamahan simbulan Ramadan amuna in ulan isab nahangkan di ini alhamdulillah in kita niyo dihilan pa kita no sin Allah ta'ala amin laun ta ini panjang umur na yari kita ni piabot sin Allah ta'ala habulan Rajab ipagsurang sukul na to pa Allah ta'ala in huminang kita ni sin mga hinang piyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amin doon haaturan bitikan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan mga kiulungan sin Allah ta'ala ini wayro untod kabayta inamin tungo sin pag-Isra wal Mi'raj habulan Rajab wayroon kimugdan dun haon atawakalaw niya kawantag pito kasumangan ding habulan Rajab wayroon kabayta may intartan to hadis na may ta dun haon ini gaman ini mataod long ta sulang dun haon kabayta mataod akwal si mga ulama diaib sin kay kamatauran ding mga ahlul ilmi pa amay ilo na jimatu habulan Rajab wayroon iban misam pasopama jimatu impag Isra wal Mi'raj wala da kita naraak in manglaggo idun haon in magindaginis na ami magsadya mag-ihtifal dun haon wayroon kabakan mo labi na mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maabot pa mga tabi'in maabot pa mga ini kaimaman madhab kaimaman sin kita niyo wayroon jimatu in mga biya ini wayroon nila na hinang na isinupihan sin kita niyo pag agama na magbalik kita niyo pabayta sinjungjungan na to pa Quran ibang pasun na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay din mga pamaham si mga salaful ummah amuyan in ilmu matan amuyan in ilmu kasabunalan al ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba ridwanullahi alaihim in ilmu matan kasabunalan amuna in parman sin Tuhan amuna in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis na sahih iban sin mga ini akwal kausim mga kasahabatan ridwanullah alaihim amuyan in pangangawaan sin kita niyo amuin ilma supaya kita niyo di malawong mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan papagbarakatun sin Allah ta'ala in pangadjian sin kita niyo harumini ini mangman pihaba sin Allah ta'ala in pangumulan sin kita niyo paabutun Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan ya Rabbal Alamin o Tuhan namo na paabuta kami pa bulan Ramadan ha miin susungon yan sa taupiki kami miin huminang singkatan tan piyang daakan mo manaut maaslab sa na
ini kahina po sa sing kabuhi na mo, halawang pagtaat, halawang pag-iman puna, fa Allahu subhanahu wa ta'ala, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.